Hadian buan senam bagi patba jengki Tylli Shnong ki bahab akan Nongpoh Constituency bakentop ke Shnong se akliang tumor bat maurengkang. Kilahab ban mat ke jing ke bakrau namar ke jing bam dan ki Surok bagi patba ki hab ban yat leng ba ke ketia. Hendrai kalalong pat ke jengker kui kini ki Shnong hadian balala ban ple patba ke Surok Rong ke bapaka ban pensuk ke kalit kawan ki patba nong Shnong jong kan kathan. Kajing yo Surok ni kilai Tylli Shnong gadairu kajing lam nanti jong Dr. Didi Lapang bat Jingshimkhia jong ba Meral Bon CM MLA bomenta ban bot dia namar kajing sertok ki pat ba ke basong basa akini Shnong khamtam haba ki babon kini nong Shnong kidai de ke baem lengba karep karyang bat chem jing watang ban penpoi ki marep syakiyau ki hat. Hendrai de hadian kajing ap kami lenti ke belas lem ba kajing po sneo bat kajing angnuat jong ki pat ba ban yo ka Surok Rong ke bapaka kalau Urlong no. Hadian bu Dr. Didi Lapang unong ai buat barang ba jong ke Sorkar jela ulalong kongsan bat wan plie ya kini ke Surok. Ya kini ke Surok lamang pisa ar point nyow ar lak tengka leng ba ke SPF jong ke sedam ar ajar kat nyow ar ajar kat pra. Kabajengai kumbalai kilometer bat hagejo ke sini ke Shnong mau rengkang ke layok ban plie ke madan lakai football balamang leng ba ke SRWP scheme jong ke sedam ar ajar kat pra ar ajar kat kendai na ke benta ke jeng mentoi ki samlai lakai. La sakiru akan negasngi de kejingiran lang uba Meral Bon CM MLA ke Nongpoh ba Balajit Rani MDC ke Nongpoh bat kibai-kibai. Haba keren akan negasngi nak liang Dr. Didi Lapang ulapan pau kejing sengokumen ke bakrau ban yoi ba kejing angnut kipat ba kalau Urlong akan negatan. Nak liang uba Meral Bon CM MLA haba keren akan negasngi ulapan pau kejuk kejing kemen ke bakrau ke ba kipat ba jokini Tylli Shnong kelayok ban mat. Ulakan turu yakini Tylli Shnong bakin penek bat sumar yakini ke Surok. Ubah peli pat ba ha kene kesni na ka banta ke jeng mentoi jong phi kiru pat ba ba ha keju ko por ban peliru ya kene kemadan ke balapan mang lembaga SRWP scheme jong sem arhaja takra tak kendai kene ke scheme Surok ke jong phi kene sisa ke jeng kemen ke jeng angnut na kaliang jeng pat ba nong Shnong la bun snem ili ai publik kepang ya isa mehe Dr. Didi Lapang ibadan ke benta ke bakrau na ke benta bentuk sanction ya kini ke Surok hak tu ke por harus nem arajar kan yo kapra na ke benta ban penmang lembaga SPF fund hak jing penmang ke arklur inyo ku arlak tengkah ban pendep ya uneu Surok kamlong ke besuk ban yo ya ka sanction iki Surok kamtam ke bade dagi bun kulur tengkah dan rei ke di lembaga pelum siar jong i mahe tu ke por Inang kan mau yang kui kiru orang ba kibiran benta inang yalam na kani ke Shnong ka bagi kelu na ka por sa ka por umno ba ngila ban penyo ya meu Surok ka pedeng jong phi jadi jing kumle ka berkepang ya isa di nak ta kadau ni so na kaliang ka jong aru ba ide bentan ni ida lagi begini sakilang ya kani ke tam tengila penting nengai fikmat kiba men au donu tu Nongpoh muri ubah wada sol Shnong ro kunna tu idang don second Shnong gondong jong so bad kata ka menna o bidon de outlet de galawi so wan fi so tanat simone ba kan ngi jingang muntang ba OMLA yang fi ba Meral Bon una khod yang banwan ne ka jemut jong Rong ba habang ala syakri south of Snem aga dong ri Bhoi ane aga jelai ba Bhoi ngelakwa kon sang Tylli ala syakri south of Snem kertajan rolong krafu Snem mas ten te aslo bade punya Tylli ke jembut juga kam kapun sawah skor juga ba Meral Bon wong wan hane mau rengkang dia mau rengkang akan mau baladon ke jutang bonaket bagane ka Surok de benda yang meh berjauh berpilih mengenai penjauh person itu tengah ada penjauh ini tengah sepenjauh semuanya orang yang tengah mut penjauh yang konon dap saya mulai klaim jauh negara dap pameran Nongpoh lu lieutenant mut dilinjat jauh penjauh tengah sultanat pameran pada pameran Jingshimkhia tengah wangkot ini subjek sekuriti boleh Bangayok ene kepentaban don batpi, menekmen batpi, benyi kedak joge jingian sepa. Aga Shnong ngatau ka nanti ka bengian
Kaki kebetul ni nang mawan sene, nang mentong juti hablu juti, korban pesin dia ka, neng la ban yai kuma pipil saki, akumat dia kotai.